Abusua ana wode hye me makwa ba edeba Adom TV we dwumade we ye Nkuranhyensem mre na me a me di dwumade ho chia me uni me din da Badwam ntie Apostle Dr. Ni tekotego wa kanokore ampa na so din ni sai mate onyame nhira onyame nhira ba me din no twa ne tewa aka mepe wetu na ni tekotego majo so ni ya omama nkasa entino eneso so ye ba be kansem a ya ta yayo anayenyo ya empo ebu ya bamu na laachi ye betwa enkompo ahwe achi na ye no ye ho focusing on failures and on the past instead of your present opportunities. Focusing on your past, your failures and your mistakes instead of your present opportunities. It is true you have failed. All of us will fail one day. It is true you made a mistake. All of us made a mistake. You have not hurt anyone in a way. It is true you took a decision that brought you the wrong results. If you knew it was wrong, you didn't have taken it. Omuse ufati mo probi se oba ade bi. Na o ya ade no anko yie. Enti de se wunim se de ye no a ka wo yo no se de ye no. Na esan se wunim ti no na ye no se de anko yie no. Omuse wo de do mo obi na onsa si fom. Se wunim se de nipa na te a se kwa fa no do ama no. Eno nche se wodo asa. You took a decision and you got a consequence. It's not permanent. The baby ano eko. Na the entia enko ye ne say e free wadwen proso. The entia enko ye say oye odi na tumu. The entia enko ye say wo bobo ho dodo. Ena. Now you have grown beyond where you were yesterday. Learn to have wisdom to take the decisions you have to take today. Minia, and now they see, and now ebia 41 plus 8 years. And ebia when you're 48 plus 1 day. What kwanim nisa? Emina enyina faako. Emina eya adane. Edwada baba. Ebrana baba. Ukora baba na me na ne kwese adane de didi so aba. Na wo de ote faako, wo te dwada mu, emira ukwada beto wo. Wo te dwada mu, wo mira afiara beto wo. Wo te kwese adamu omra empo ebrana beto wo na ubu abrabo se de wote nanu mu enye yesada wanyini wako anim enti ka hu se adese bi a wo so no nra no enye adwuma de woni mesi so no na ye mrantie ne wade be friend sideboard ye tomilo mekene sinapagumu ne da show na madafu bi tuto bi sa emfe be mi na chiri obi sade ne so a asai obi we so a asai wo de sade na asiwo ahwa ma asai a expire sana bra bo so tie ye wo nioma bi e wo suban bi e wo kasa bi e wo adwene bi a atwam a wo de gu adwene po so na ese wa brabo the past apro na edi nwa wa brabo mu throw away the past. Don't be infected by the wounds of yesterday. Kochana corona nya wo no eko. De de ye wo no enya hwe. Kugo no wedding kugo no. From so no why dada. Nemum no. It is better to have a full life of small wounds and failures which will help you to learn than to live a life of regrets. Me pese me ye bibi na madin kugo. Sinse me nya hwe na mabu kompo akase me hu yanka me pese me de me do ma obi na me nsa si fom sinse man ko hu se do dote me pese me yade bia ma oman ene mabusua na empo obi hu ena mase sinse me nye na menu me hu abrabo hu akwada oso nante a otehwe na asore na abuka na osanwa kakra di eye na hwe ase ne so de mu ena odusua ade onti you say me tifie me so bi am say tifie me nantibium o makoda bi sada me tifie me nantibium me ka fom akwaya sa onti me nante de mo tifie no na man no sorry
e fe kaka so ba na me fe sana babote be ba ote hwe ye no pagya ho na propro ho na ko anim de ode ye wo no he ensuda onyame obu atan abiri biara sempo nipa na ye obone se den a jemu manenka enye se woni wo mre na de aye ne se wo de cha ena epagya wo ekura won sana obobo ho a wa hwa ntimi nyoda me na baba wa bi a o tie me semre me bemba we nti me ware biom da brante bi so ka mani subanti he obaba akone baba akone ye obone na mama nyina anye tie ankoye na no eno nkyere se enkoye biom. Oftentimes we learn out of our pains, and with patience we can make a lasting progress. Abribia de enye beto wo abribia de ensem fata beto wo no nyabotre ensu usumpo agya esu no usu eye ba usu agya esu no unu hu kakra agya udi ayro kakra agya na ka che on se afi etwemko wo susu etwemko na mane den na no ati kromu a covid bae mu hye we enkoye se ko bibia e wonemre. Do not let time pass and stay in the past. The etwemu no manonko. Don't spend the rest of your life thinking about why you didn't do what you can do right now. And transfer china na we dia obi akoye obi anye ne yie na no amekoye yesre me di nkuguo menye biom enye bida. Se wodi nkuguo a ebia no ne bi na wanhu yo na ma wodi nkuguo. Se wanhu kasapa ka ebia na kasa na wunhua ye na bibia nsi kwan so be hua kasa. Fache me bibia nsi kwan so be hua ne eyo babo no ye koya nim entra enu emu mubra entra nkuguo mu na hwase mu ne mfonso mu mubra hwade firi mu na fa bu bra wate na meja wo na mjiri se nyame no akai wa hwade kakra firi mu enyina ne ankoye nura mu emfa mu okina bra enyina nkugu a ugdi ye nura mu emfa mu abra bo kina se menye biom enyina se wonsa si fom enura na nka se menye biom hwia de esefata na sinkete na ye de esefata onyame enka ho may the osmosis and a bright ase e was sound na mada MCR fo ase na mada me camera Adom ase na mada lighting fo so ase na krakra mada obema ba kope dachi ehne me da wase wa onya amre so hwe me me se o hwe bibi ko so na hwe Adom TV na wo no nyame entina